thlir tu te chibai le vek ule thlathar kan lo chuang kai ta ramri buai na hi Assam sarkarin engtin nge ngai ti le ramri buai ne na in nam noi lam kan thlir ho le anga video kan siam mek line news si alo hlui man le thut mai thei boka chutiang alo om po in riat thiam to na kan ti don nia October ni som thum pakhat enrin ni zandar sari le minute som le khan phai nuam mizo le le thlam vai lu lai mek chu akang le taringot maya hemi chungchang thilom dan en fia turin MZP General Headquarters roi tu ramre bo ruak ngai vena cham mek tele MZP Sub Headquarters wareng te te chuan amun an pan nga la hetia phai nuam mizo le le thlam vai lu lai halani chungchanga MZP Sub Headquarters wareng te chuan ti luina manga hal ni nge ya alana wang le mizo nam ti mol photum na thil ani theya wangin MZP chuan FIR the lut ngalani tin nimin October ni somthum pakhata mamit DC le Karimganj DC te MZP le mizo mi puite du dan kala anin biak an du lo na lan tir nan le an thurel te po mizoram tan a him lova an riata wangin voin October ni khat chomadar som pakhat khan vanapa hall kot treasury aizola an meeting minute hi an hal chiat sakani mamit MDU chuan October ni somthum pakhat inrin ni khan thu chua siamin mamit DC chu zoram mi puite le NGO te za lova angaya mamit district mi puite ati mual phohle ni an ngai bok thu an thu chua chuan an soi MSU district headquarters mamit chuan tun naya Assam le Mizoram ramri boi chungchanga hian ma ala renga boruak zaizap le inrem zonga thukal puizel tura an be selayin mamit district ramri ep pa om Karimganj district chuan har satna siam zui zelin ramri chungchanga Mizoram chu ngei min ron chu puya ma an ron la hi MSU district headquarters mamit chuan an du lova an lung oi lo tak zetani anti hemi boruak kal zela Karimganj DC le mamit DC te in biak na chuan omzia anei hlei theilova chuti mek lai chuan October ni somthum pakhat inrin ni kham deputy commissioner mamit Dr Lal Rozama IAS superintendent of police mamit le official then khatte chu Mizoram NGO tengen na ngai poimo lova Karimganj DC le SP te ne na in biak na nei tura aru garal an kal mai kha riat thiam harsa anti ti an soiboka anin biak na chuan omzia anei lo zia le mamit DC le official te hian meeting agenda atang khan kal chan turan nei lo zia achiang hle a MSU chuan an ngai ani atibo Mizoram mi puile NGO te za lo na le mamit district mall phona thlen tuwa MSU chuan na ngai ani chuti rol chuan Mizoram sarkar lu atanga thupek omlo chuan mamit DC hian in biak na hi akal pui MSU chuan a ring chi alofa chutiang ruwa man na siam tu chu MSU district headquarters mamit chuan a dem thule an malak na chu hriat thiam chi ani lo thu soin atul angin MSU chuan malak zel atumani antibok October ni somthum pakhat inrin ni ve khan Mizoram mamo ges Manipura phur tur te chu ngopa join OIMA chuan ngopa alo muakin konga an ei tur te an lo pe a dar thum le chan ve vel khan Manipur lampan turin an vai liam ta Mizo te mamo phur tura tlom ngai taka kal chuak te hi an fak om hle mai ramri hum hal apoimo zia hria in Hachek Constituency Development Committee HCDC chuan November ni tho than nia Assam le Mizoram in rina medili le bula boundary pillar an phun chei that natlang an nei don ti an soya he hun man pui tur hian adu apiang te som le hriat tiran ni thuan soi then om Assamin ramri mun nga la yamin block ta ka chuan CM ruwa man na angin oil tuial thei le ni tin mamo ei bar lak lu na tur kong ngai tu in Bairabi Zamuang kan mun lama MPWD chu asiruk la in an thok chuaka Bairabi le te rei le in kar 7 km hi ache zuala truck full load zo tur chuan te rei le lungkai le te ti chak an ngai bokani hengkal te hi PWD division panga Kortha division Mamit division Kolasip division NHD1 le NHD5 10 an khol nei sang JCB panga 912 LPK tipar panga static road roller pahni mini tandem vibratory roller pathum pickup truck pahni
an vom khom thu Mizoram PWD senior engineering ni mek lal than zuala chuan soya kan riat theu angin Assam le Mizoram ramre boina chuan cholkar thum zeta ota atir kha chuan hne na kan changta ni om takin kan MLA le minister ten ramri lam an pan supa kar thum han liam meu chuan ramri tlo tu minister te chanchin riat tur tlem sot lea ani na taka chuan kan ramri boina hi chutianga han chin fel mai thei chi poni lo Mizoram cha khailak na kong pui vai hovin an dan cha tlat sia wangin kan zoram sarkar hian kong danga dap watanga ya ramre boina lam ain state dang ne na in kalpo na tha asiam thuai angai tak meu zok ne na lang tun din muna hian Manipur lam hi kanin nga na ber ani le deuri tamaya mase Manipur hi kan riat angin economic blockade tam na ber state ania rin rol beranei chiero ani lo mai thei ba ka helpol tam na ram alo ni boka tun boruak chunga mamo zual lak lu nan ba ka tlak tak takinarin om lovani Manipur kan dor don ro rovani chuan Jiribam atangin barak tuiruang loya long mangin bungrua kan la theyanga Aizawl district Khopwar Sakordai lamatanga cha khailak lu hi afu zok mayangem ti teril ruwa lo oma sen so po tlom zok ngei narin omani kong om thei zong kan sarkarin na dapa nitin mamo engemo tallak lu theina na siam hi tun boruak ka mai nilovin kan nakin hun thlengin Mizoram chakna nar turani Manipur ne tin zol le tipai mukrot mangin kanin dor ton theya helai kong dunga om te hi kan zo na thlak mar le paite te ve kan ni sarkarin malak na chak taka kalpuya hun ta viu mai he thil hi zo na thlak te inkara in u naw na siam tuatan po athale zual bokanga zo fa te tan khopui nuam tak kan siam thei don bokani Assam sarkar hian ramri buai hi engte uala angai lo ni na langa tukin NDTV chanchin buwa Assam sarkar fongchel tu finance minister le North East Democratic Alliance convener ne bok Himanta Biswa Sharma thuko chang alang nual maya ramri buai na chung changa Assam sarkar din mun hi ilo bi lok tengu tuna Assam sarkar hian thathum bak huna nei talofa nakum April sang ni le som ni pakhata in thlang turan ni then khachuan Assam politician then khatin ramri buai na hi mantrang kayan tum ni te in an soya adik na chen po omang politician te chuan an mu hen an ma ni hlok na tura mantrang kai dan an dap ve mai thina thil om lo po ni than lowang chu kan zoram lama po tuna kan sarkar hruai tu te hi opposition an ni laya ramri vei politician de vek khan nya atu party po hi sarkar se ramri fello ti hering chung si in boina apun lun ma chu an soi ringai manglo ati thei ome Himanta Biswa Sharma chuan Assam BJP sarkar hian Assam le North Eastern state te ne na ramri boina hi chinfel thuaya duwa angai poimo hle ni tuna sarkar ding lai hian thathu khali vel bak huna nei to lova ramri chingfel turin ma la po ni ila in thanin min nanganga sarkar in thak don bokani election kan nayanga sarkar tharin chak takin Assam le state dang te ramri boina zong chinfel tum don ani tharuk bak na angai to lovang Sharma chuan ati tadai mai Union Home Secretary Ajay Kumar Bala chuan state pani chief secretary te meeting alo nei pui towa mase omzia omlo hle ni kha Assam ram hi azawa phai ruam pani Brahmaputra Valley le Barak Valley a oma heng phai ruam pani mi cheng te hi in anglo takan ni ramri boina hi Mizoram le Assam ti ai ma in Mizoram le Barak Valley ti zo kila afia zok ma ome Guwahati atangin Barak Valley hi anthunun theivik big lova Bengali ho hian Bengali thuakan manga Mizo te hian fing phakar takakan don sonangai hle donani ti hian ramria sipai tam tok da ela kan momo lak lunan Manipur Tripura Bangladesh le Myanmar lam dor charila Bengali sumdong lian ho le illegal migrants te kara khuan boina om thuayarin oma kong pui hi an dan cha rengarin omlo Barak Valley cheng Bengali ho hi mamo lova om dan kan zir thiam hun tar le ani kan Mizo journalist chuan vor ZMP tlaw kam chuak hi athathin khop maya hantar lang le zuaila ZMP tlaw chuan Assam sarkar laka lom thu soyangaya tin Mizoram CMN athei thuruk phorte se ti in hetiang hian thu toite thadeu meron soini kan chukong mun nga a min dan saka cho ei tur nei lofa mang anga phi boi tura min nga ya adik po dik renga kan lu hai tlang ru hle
kan ril ru po anna runge ya kan thina rim bokani hetla hian Assam sarkarin kan kong min dan pin sakhi lom thu soi tur kan lo ni reng mai October ni som thu pakhat khan Bairabi to Zamuang kong Mizoram Chief Minister Ruah Manna tun isu awanga an MPWD lamin man mo taka an cheibol mek chu kan zuk lo a he kong hian long chol na lo ko kru mai chu lo ni in kan huna tang hian Agartala chu kilometer zani po lo tling to lova Mizoram pia lam chin la chu manik sarkar rot anti mai kong pui tha em mai a in pha phei zur mai boka Guwahati direct dor ang chi kan ni theidona heng lai kong hi atlang that chuan Assam hi kan mang tha mak thei to ang Mizoram Chief Minister in hetianga Ruah Manna anei hi alom hlea he kong hi thataka siam manik sarkar rot anti ang hian zoram thanga rot ti in Mizo mi puiti hian kan la hria anga Mizo fa te khovela tanga kan bo ma chu a hminga dai mai to lawang male heti rol hian Bairabi to Zamuang cheinan hian poisan da claim lutuk hi namnuk thilani awangin a claim hle kan ti theyanga kong le cheinan noi somthum panga vel chau Ruah Manania kilometer sari vel kong cheinan chon a claim lutuk dewani Agartala hian long mangin bungru athleng mup renga kong an nei that box sia wangin ling ruat ang leka zuk thlun zom ve hi thil ti chi ni lova kan Chief Minister zaom tak hian he kong siam nan hian a thei thu ru khaphor te se atiani ole clear tu tenin lo bengwar pui kan bei sei kan thei ang kanan update ve thin te hi bengwar nanin lo mang ngei don nia kan chanen in lo clear thina wangin kan lom em boke